Governo anterior hasai tasa tambah li husis tudo ida, mai be governo da sia hatung ona tasa tambah ne volume importação sei aumenta. Questão ne fosse o comissário Autoridade Aduaneira Alfândega José Abilio ba STL Quarta ne Parlamento Nacional. Ni afirma política governo hatun tasa ne diak tamba bele fok bit ba povo kiksira. Mebe competição ida maka banhira governo hatun tasa sasang José Railiur ni a quantidade se aumenta. Banhira governo hatun tasa maka receitas doméstica José impor seitung no dependência ba fundo minerais se aumenta. Receitas domésticas, né? Agora, o que kita precisa remak, né? Se kita usa flat rate para a saída betul, né? Difícil para kita arrecadar receitas. Talvez kita harus ir commodity. Ida nabema kita precisa hasai, ita hasai. Ida nabema precisa hatun. Nah, ita label pukul rata fale. Pan pukul rata, né? Ita label diversificar. Né? Sasahan sira nabema ka hofolin baratu, hofolin karun, nia mai mensil taxa hanesan dek letra itu ida punya faham kali ya merkado ni polin asfal itu ni brand ya ida ne ita lah konversitas ini kalai. Madalena Horta, STL News.